Ma dobro je, sam ne sam živ glavu izvukla. Ja sam sama s djecom, prvi dan sam se sama izbavila s djecom, morala sam, mislim, tu gdje smo mi bili, mi smo imali stvarno, više nam je bio srpski komšiluk, stvarno smo se pazili dok nismo muslimani, kad smo muslimani došli, ubići nas, ja sam za djecu i preko brda, ako smo mogli, tu smo i bježali i zajedno i došli i tako smo se spasli. Samo ne smo se od izvukli, da sam ostala još pola sata sa dvoje djece i taj dan mene bubli i dvoje djece. Prvo su opljačkali srpske kuće, kad je nestalo srpskih kuća iz Čipuća, naselje Čipuć, to je poznato srpsko naselje, veliko naselje u Bugojnu. Prvo su to opljačkali, televizore u boji, sve, pa skidali cripove, pa prodavali, pa se ubijali čak. Skinu tri kuće crijep, sa srpskih kuća skinu crijep, pa ne mogu se nagoditi oko pogodbe kome će taj crijep, jer dođe 15 mudžahedina, balija, pa se ne mogu, pa je ubistava bilo, pa su im naši mine postavljali. Za 7 dana u Čipuću je izgubilo 15 muslimana noge, mine, upozoravali im mine, ali opet, krast, kad su ogulili Čipuć, tako da se izrazim, ogulili posve Čipuljić, onda su prešli na hrvatske kuće. Pošlo je prvo maltretiranje, čapanje, ubijeti dvojicu, ubijeti trojicu, ubije dvojicu, ubije trojicu. Sve se trpilo, odugovlačilo. Sa njima nikada više života. Kad sam vamo krenuo u Republiku Srpsku, ni minute se nisam mislio. Ni minute se nisam mislio da pređem. Čovjeka sam vodio na sebi, evo ga, nema pola jetre, na sebi sam ga nosio, pucali su na nas rasprskavajući mecima. Ko je to dao? Umprofor. Nije me dala ni Republika Srpska, nije me dala ni Hrvatska dum metke. To su Umprofor im dao, i Umprofor i Hrvatska i Herceg Bosna i Republika Srpska izgubit će na račun Umprofora. Kućemo, kupite se koju hoćete. Mi smo opet jednu noć ostali tu u selu. Kad smo na selo okolili, mi smo pošli bježati, oni odmah su momentalno pošli pucati. Svi smo izašli, sad nema ljude, ne su nam gori klali, kolju i dalje, bježimo na sve strane. Pale, mučetini, vragovi s bradama, ljudi se ubijaju sami, ne mogu da odole, neće njima u ruke, to je živi pakao. Kako nam je Umprofor došao, čini se da nam je vraga doveo. On je onda najviše zagužio, odmah su oni krenuli u ofanzivu za nama. Sira izgubila, onda morate misliti koliko ima sati. Kuće su gorele, sve se ruši, ali nek se sve ruši da su djeca živa i da nisu poklana, da nisu na komade sićena, da nisu, svega toga ima. Ima i nesaranjeni koliko hoćeš, ostalo je. Da ništa saranjeno nije, u komadima. Ali bi trebalo da svijet zna šta radi ovaj šljam muslimanski i šta radi taj Alija Izetbegović koji u našoj Hrvatskoj ima 250 do 280 tisuća izbjeglica, a u srednjoj Bosni kolje i ubija Hrvate. Sve smo im dali što im je gore došlo im je iz Hrvatske. Sve smo im dali. Pa sjećam se prošle godine baš u ovo vrijeme sa ljudima tim koji su nam sad tu radili, polovio sam onu vrećicu brašna što sam imao u kući, davao sam. Iz rova sam vadio one krompire zadnje i davao sam im. Šta su nam sad uradili? A sve dođu i kažu nećemo mi smo komšije, mi smo ovo. Ništa, nema vjere sa njima više. Priči su isto bili napadnuti, Bojana je bila napadnuta, Bojana se iselila prema Ovčarevu. Priči su iseljavali prema Ovčarevu. Momci nisu mogli više izdržati jer ušli im od ozgo. Vlahovići, Pirići, Turči, znači sa svih strana svi gnjeli. Turića, Pirića, Vlahovića, Kundića, čak su im i tu Mešćemu zauzeli. Tu smo, eto, kažem, ne znam tačan broj podataka žrtava. Samo znam da kad su ti ljudi izišli svi od ozgo, da je puno kuća izgorilo. Sad, palili su nenormalno. Muslimani, takozvani mudžahedini, koji su na području Travnika, koji vode džihad. Ima 10 sela popaljeni. Donji, Gornji, Margetići, Pobrđani, Zenepovići, Adžić, onda ide tamo Šenković, Kasipović, Djaković,
To je sve, ne znam, da Bog Lipiju sačuva. Puno ljudi je ostalo mrtvi, nesahranjeni, jer nismo mogli povući. Izbjegli smo, oni su nam valjali, dali su nam sve smještaj i tako, mnogo im se zahvaljivam. Kome? Ovdje, drugoma Srbovima, kolegama što su valjali i tako, sve su radili što su mogli. Nismo se bojali ovdje nikoga, jer znamo da ima imalo vjere i duše vamo gore. A dole nema, u Djedini, oni nemaju ni vjere ni duše, to ko ljudi god dojdu, to je pokolj živi. Imamo ljudi dole koliko ti se plati. Ovdje, a što se tiče vas i vaših prijema, ja sam iznenađen. Ne znam, mogu samo da kažem hvala. U ime svoje i u ime svih ovih ljudi, bjednika, ne znam više kako da ime zove. Međutim, stanovnici srpske nacionalnosti su svi oselili iz Župe Pećine pod pritiskom muslima. I sada muslimani hoće da i pod svojim pritiskom isele i Hrvata iz Župe. I već su neka sela Župe Pećine koliko uništili, popalili i svijet poklali. I ovaj dio svijeta što je još ostao, bliže crkve, sad je pobjegao u brda, preko brda, 40 km od Pećina do Ogrinja. Sad mi je čovjek ošao, ne znam gdje, sin mi je dole ostao, borio se protiv muslimana i sad ja nemam kuda. A sad su oni zasjeli, a oni su im lani obećavali, dovozili u Travnik, pa sad obećavali im borac, sad sam mi iz Hrvati. Svi nazad vamo gore obično ljudi omogućili, Srbi fala im, ništa nam nije falo, ni dlaka nikome. Nudili nam i hranu i sve, a mi smo bili protiv Srba. A i sad vidite šta sam mi dočekali, ja nijem ništa više reći. Šta se dešava dole, ljudi koji su ostali, poklani su, pobijeni. Nismo izašli na platu Vlašća, naše su kuće već gorile, pljačkane. Ljudi koji su ostali dole ubijeni su poklani od strane mudžahedina, muslimanskih tih snaga. Jer armija BiH ne postoji dole, armija BiH je samo maska. Samo maska za svijet, za Srbe, za Hrvate, za sav narod. Od dvoje male djece spakovali i krenuli uz Vlašić, idi. Šta ću? I mi smo došli fino vamo gore, kruha nemam, djeca gladna. Znaš sama ono kad se zaustavila sam jednog vojnika ovdje s puškom. Ne znam. Pitala sam ga da li mi može negdje nabaviti jednu šnitu kruha, kaže što tako i tako. Sad ću ja tebi tući. Upali auto i donesem je od kuće friškog kruha vruć. Kako ću zaboraviti? Stvarno nas je fino dočekali, mlijeko donosili mi, djetetu mi mlijeko donosili. Pa kak zdavali, pa ne znam, nemam riječ. Imam 3 sina ovdje. Ne znam drugo šta bi vam što rekla, ja sam se cijepala i tako sam izgubila kontakt. Samo možem se zahvaliti ovima našim ljudima i našoj vojski da su nas primili, da su nas dočekali, prihvatili nas pravo kako treba. I ja im se zahvaljujem, vas to još. Ja ne možem ništa da kažem, sam Bog zahvali srpskoj vojsci. Nikome više. Srpski narod su do juče malta ne bili neprijatelji. Ali sad se vidi koliki su neprijatelji bili ako nam primaju 10.000 izbjeglica i vojske i svega, ranjenike prevlači u Banja Luku. Ja ne znam. Mi smo za suživot sa svim koji nas okružuju i koji žive sa nama i bili smo u dobroj vjeri da to možemo postići. Sad govorimo o ovoj muslimanskoj strani, a to se odnosi i na srpsku stranu. Međutim, biti u dobroj vjeri ne znači uvijek biti u pravu i biti pametan. Tako da je to nama se, kao što vidite, omlatilo o glavu. Ljudi su odahnuli, mogu vam reći, kad su prešli ovamo. Kažu, odmah se osjeća drugačija klima, sigurnija. Komšije pucali su na nas, jedva smo izišli iz kuće, nisam ništa iznijela. Evo ovo što vidite na meni, sina su mi ranili teško u Banja Luci u bolnici, djever mi je poginuo i jedan mi je djever ranjen. I to je tako nastala panika da mi više stvarno nismo, samo smo bježali gore preko šuma, mi smo 2 dana dok smo došli do, gdje smo bili
do na štreku u Ovčarevu gore i onda smo, eto znate već kako preko Vlašića došli smo ovdje, eto ovdje je s nama kao i sa ostalim svijetom. Pa da vam kažem da većina ima povjerenje. Mislim sad da ne kažem da kaže da mu je to sad Bog situacije i da će ga on spasiti svega toga, ali to je možda bio jedini spas. Jer vidite kolika je kolona, koliko je tih ljudi. Mi da smo krenuli preko Bukovce u Bilu. Pitanje je da li bi ikad stigli, koliko bi nas stigli. 20.000 ljudi je naletilo u jednom trenu. Ko je ostao poklan, išli su ljudi neki provjeravali sa umproforom, ali umprofor koji oni. Umprofor treba tjerat, on je muslimanske, balijske ranjenike kupio po gradu Bugojnu, hrvatske nije ni dan danas leže mrtvi po ulicama. Jučer su isto tako došli, što mi je najgore bilo, kad je počelo ovo sve, to iseljavanje i šta ja znam. Došli su, ajde, razgovarali smo s njima onako, šta je, kaže, nemaju prevodioca. Umprofor dolazi da vidi kakva je situacija, šta se dešava bez prevodioca. Mislim, ja ne znam, mislim da su došli negdje u Engleskoj ili u Njemačkoj, koji već jezik govori. Umprofor nije Umprofor, Umprofor je ovaj srpski narod koji je nas se primio ovdje fino kao braću. Mi nismo imali drugog izbora, nego smo se morali obratiti Republici Srpskoj, njihovoj vojsci, kako bi nam omogućilo da spasimo žive glave naše djece, žena i staraca, inače bi bili pobijeni. Mi pristupamo organizovanom prihvatu, spašavanju djece, ljudi i žena, a ove bojovnike koji su razoružani, mi ćemo ih odvojiti i striktno po propisima međunarodnog ratnog prava prema njima se odnosi. Ovdje smo primili sasvim korektno, gostoprimljivi kao pravi domaćini su nas dočekali. Da li se osjeća bezbjedno? Bezbjedan je put bio, svi povrijeđeni koji su bili prebačeni su odmah u bolnicu, sve je sanirano, problema nikakvih nema. Zahvaljujući ljubaznosti naših, ja mogu reći, saradnika sa srpske strane, saniteta, koji su bili toliko plemeniti da prihvate svakog našeg ranjenika, mi smo zbrinuli sve ranjenike. Prihvatili su nam 13 ranjenika i svi su uspješno zbrinuti i oporavljaju se u bolnicama u Donjem Vakufu i Banja Luci. Nas super primilo ovdje, sve su nam pružili svu medicinsku pomoć, sve što nam je bilo potrebno pružili su. Koliko godina ima? 19. U vrijeme kada smo se odlučivali gdje ćemo se evakuisati, ne ja, nego svi smo rekli, nećemo u Travniku bolnicu, idemo u Banja Luku. Sreća je naša što smo opet dobili koliko toliko suglasnost sa srpske strane, zahvaljujući opet ljudima, isto mogu reći ovdje osoblju, doktorima, sestrama. Doktorima, ja mu se ne znam ime, sinoć na Babanovcu je bio doktor. Divan čovjek. Svi oni srpski vojnici, sinoć koji su znali za moj slučaj, momci su trčali po doktora. Ne da su išli, još sam ih molila, nije neka hića da se trči polako. Samo sam pitala da li ima neka prostorija gdje se mogu skloniti, da nisam u kamionu, jer to je masa ljudi u našem kamionu, žene, djeca, starci. Nemam uvjeta, nemam vodu. I tražila sam samo jednu prostoriju. Izbilja su momci sjajni. Hvala im svima. Puno zahvaljujem prvo srpskoj vojsci koja nas je dočekala na Vlašiću, koja nas je ovamo dopremila i ovdje koja nas je bolesnici, koji su nas ovi doktori dočekali i koji nam fino, sve uslužno. Kad ja jeknem da me boli, oni polaki, sve radu pažljivo i fino. Ja im se puno zahvaljujem. Eto, puno od sveg srca.